Kublai pi iwe bapet ya kanika khobor kepada mtakasngi ka arpolaitrik September hajar arpo. Kumbangi yoi baka jing sapriang jong kanika klam coronavirus. Hakaleng jong ka pertai hari kasi jongi bat kumjuro habro kawai kare India kalanang kiu na kawai kasngi sya kawai pat. Watla kanika klam coronavirus kala sapriang hakaleng jong ka pertai. Henry kabasosi kalong bahadu kini kisngi ngiyoi ba om padon uweru udawai lani specific vaccines ubala ban penko iaka nika klam covid kat khandai wat labun ba akiri hakaleng jengka pertai kilakam ba kilalap lani la ban develop yau dawai coronavirus henreng yo i bakat hadu kini kisngi kini kidawai kidangsa tang hakajing ong bat kim patmi pajba dekhendiat ngin ya sngap ya kai baka doktor napo kari China kalayatu hakawai ka video ka doktor virology kabade napo kari China ka bakarteng ka doktor Li Mengyan kalaong bahaswa bakani ka khlam covid kat khandai kan sapriang hakaleng jongka perthai ka Sorkar China kala adaptive lupa Henry kalek khnang namar bakadon jingya dei badon ketilang bat ka World Health Organization ka Dr. Lee kala ong syusyuru baya kani ka klam coronavirus la shna da ka Sorkar China hakawai kalap ka badon hapo kanong ba Wuhan ba kami nakawai kayaw ko bala ay kerteng ka wet market kumbalakam ka Sorkar China hakibnai kibla dep kala ong syusyuru bahadin baka Dr. Lee kala de ban phla badyatu ba ka Sorkar China kadai ka Sorkar ka shna ya kadai ka klam coronavirus hadin katu katne ka Dr. Lee kala sya penduno ya ka Twitter account ka jongka bat menta kila sedang bantuet ya ka bat ya ka ying ka sem ka jongka bro kawai ya kane laong da ka Chinese virology Dr. Li Mengyan tangkine kobleshibun